Igitero cyahitanye umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ntabwo cyagabwe hagati mu ijoro nkuko benshi bashobora kubyitega, ahubwo hagati mu gitondo. Ibyo nibyo bintu tugiye kuvugaho. Nge nitwa Itangishaka Emmanuel, mbahaye ikaze kuri channel yitwa Ubuvumbuzi official, mukandi subscribe niba ari bwo mukihagera. Hanyuma rero ibyo byabaye kubera ko Amerika na Islael bari banzuye gukorera mu makuru akomeye y'ubutasi yabagezeho amasaha make imbere. Bari bamaze amezi menshi bashaka kumenya igihe nyacyo abategetsi bakuru ba Iran baterana, maze bamenya ko Khamenei yari agiye n'ubundi kuba ari mu nyubako iri hagati mu mujyi wa Tehran kwa gatandatu mu gitondo. Bari bafite intasi iri aho ngaho, abandi basirikari bakuru n'abakuriye ubutasi bari bahuriye muri uwo mwanya ako kanya. Hanyuma bahita bavuga ati ibintu bigomba kugenda gutyo. Mu by'ukuri rero ayo niyo makuru aka kanya ari kujya hanze agaragaza n'ubundi Iran bimeze bite, Amerika bimeze bite. Ese wamenye iki n'ubundi ku gitero cyagabwe kuri Iran ku bufatanye bwa Islael ndetse na Amerika? Abantu bagaragaye birukira ahantu hari umutekano ubwo haraswaga ibisasu mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Tehran muri Iran kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Perezida wa Amerika Donald J. Trump yavuze ko iki ari igikorwa gikomeye cya gisirikare gikomeje, anasaba ingabo za leta ya Iran gushyira intwaro hasi cyangwa se zigapfa. Mbere yaho Minisitiri w'ingabo wa Israel yavuze ko batangiye igitero cyo kurinda Iran. Hanyuma kandi ibi byari bibaye nyuma y'ibyumweru byinshi by'iterabwoba ndetse n'ibiganiro ku bijyanye n'umushinga wa nukiliyeri n'ubundi ibihugu byombi byari birimo bigerageza kuba byahuzamo. Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko n'ubundi ibi bintu bikomeje gukomera, avuga ko hari icyo agomba kubikoraho mu buryo kandi butaziguye. Hanyuma rero Trump avuga ko ihinduka ry'ubutegetsi muri Iran ari cyo kintu cyiza cyane gishobora kuba. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ihinduka ry'ubutegetsi muri Iran ari cyo kintu cyiza cyane gishobora kuba, agaragaza ko ashyigikiye n'ubundi cyane mu buryo bweruye gusimbuza ubutegetsi bushingiye ku mukuru w'idini rya Islam bw'icyo gihugu. Kuwa gatanu Trump yari yavuze ko bamaze imyaka 47 bavuga bakavuga bakongera bakavuga, agataho ati twatakaje abantu benshi kandi kenshi. Trump yanze kuvuga uwo ashaka ko ategeka Iran, ariko avuga ko ngo hari abantu bashobora gufata ubutegetsi bw'ikirenga cyangwa se umutegetsi w'ikirenga wa Islam. Ayatollah Ali Khamenei ntacyo yigeze asubiza icyo gihe kuri ayo magambo kugeza igihe yiciwe mu gitero n'ubundi cyamugabweho kuwa gatandatu. Amerika ariko yari yohereje mu burasirazuba bwo hagati ubwato rutura bw'intambara bwa kabiri bwikorera indege z'intambara mu kongera igitutu kuri Iran ngo yemera amasezerano ya nukiliyeri, ibigaragaza ko n'ubundi intambara yari irimo itutumba kandi ifite imbaraga. Ubu ngubu rero iyi ntambara yakomeje kugira ingaruka nyinshi cyane, yatangiye kugira ingaruka nyinshi cyane ku bantu batuye hariya mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibihugu bihaherereye. Ibisasu birimo kunagwa ku bihugu, Iran ikabikora ntacyo yishinja. Ariko ubu ngubu aka kanya ni igiki kigezweho rero muri kiriya gice muri Kuwait. Indege nyinshi z'igihugu cya Amerika zahanutse. Minisiteri y'ingabo ya Kuwait yatangaje ko indege nyinshi z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahanutse mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Werurwe 2026. Abari bazirimo bararokoka. Umuvugizi w'iyi ministeri Colonel Said Al-Tuan yasobanuye ko izi ndege zikimara guhanuka ubuyobozi bwatangije ako kanya ibikorwa by'ubutabazi bukura abari bari muri izi ndege aho zaguye bubajyana ku bitaro. Bigaragara ko nta kibazo gikomeye bari bafite. Leta ya Kuwait rero igaragaza ko icyateye izi mpanuka kitaramenyekana, ariko ko iyo na Amerika byatangiye n'ubundi iperereza kugira ngo hamenyekane icyaziteye kandi mu buryo bukomeye cyane, kandi ko amakuru nyakuri agomba gutangazwa n'ubundi n'inzego zibifitiye ububasha. Kuwait ni kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati biri kuraswaho na Iran, ayisobanura ko birimo ibirindiro nyine by'ingabo za Amerika, igihugu kiri kuyigabaho ibitero cyifatanyije na Israel kuva tariki ya 28 Gashyantare 2026. Aya makuru yemejwe nyuma yaho CNN rero itangaje amashusho y'indege y'intambara ya Amerika yagaragaye ihira mu kirere cyo muri Kuwait. Umupilote wari uyirimo amanukira mu mitaka mbere yuko yitura hasi. Ntacyo Amerika iratangaza ku makuru yatangajwe n'ubundi iyi ministeri y'ingabo muri Kuwait. Hanyuma ariko ubwo intambara iracyakomeje, ibintu bikomeje kugenda bigira biraswaho, ibintu birimo kugenda biraswaho cyane cyane Arabia Saudite
bo baravuga ko uruganda rukuru cyane runini cyane rurimo urutunganya ibisasu bya nukiliyeri ndetse n'uruganda rutunganya petroli rwafunzwe nyuma yo kuraswaho. Kature duhere kuri ngurunguru rwafunzwe. Muri Arabia Saudite uruganda rwa Alasi Tanula ruri mu zambere zitunganya ibikomoka kuri petroli ku isi rwafunzwe by'agateganyo nyuma yaho Iran irugabyeho igitero cya drone mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Werurwe 2026. Murumva ko intambara yakomeje kuva tariki ya 28 Gashyantare 2026 n'ubundi nibwo ingabo za Iran zari ziri kurasa mu bihugu nyine byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika mu rwego rwo kwihimura ku bitero n'ubundi byari bimaze gutwara Ayatollah Ali Khamenei. Minisiteri y'ingabo ya Arabia Saudite yatangaje ko uru ruganda rwagabweho igitero na drone ebyiri zo mu bwoko bwa Shahed zihanurirwa mu kirere, ariko ko ibimene byazo byaruguyemo rufatwa n'inkongi y'umuriro idakanganye, abatabazi bahita baza kuyizimya. Mu gihe rero hari ubwoba ko Iran ishobora ahubwo kugaba ibindi bitero muri iki gihugu, ikigo Aramco kigenzura uru ruganda rutunganya utugunguru 550 tw'ibikomoka kuri petroli ku munsi cyatangaje ko cyarufunze by'agateganyo mu gihe hari gukorwa isuzuma ry'ibyangiritse. Tene igihombo gikomeye rero ku bihugu by'i Burayi byari bisanzwe n'ubundi bikura petroli kuri uru ruganda kije mu gihe ibiciro by'ibikomoka kuri petroli ubu byatumbagiye ku gipimo kirenga 13% bitewe n'iyi ntambara. Bakagunguru kamwe kari kugura amadolari 88 kandi hari impungenge ko kaza kugera ku madolari 100. Ku isi rero uruganda rwa Lastanula ruri ku mwanya wa 16 mu zitunganya petroli nyinshi mu burasirazuba bwo hagati, rukaba ruri ku mwanya wa 3 inyuma ya Ruwais Refinery yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Alizo muri Kuwait. Bintu rero ubwo urumva bikomeje kugorana, intambara ikomeje kujya ahantu hakomeye cyane. Kuva rero n'ubundi iyi ntambara yakaduka ibintu bikomeje gukomera cyane. Ni ibitero rero byagabwe byaje byitwa amazina abiri. Ibitero byatangiye kurasa kuri Tehran ni muri gikorwa cyiswe Operation Epic Fali ndetse na Operation Rolling Lion. Bigi byisha abayobozi benshi bo muri Iran barimo n'umuyobozi w'ikirenga. Ibi bitero rero ntibyiciwemo Khamenei gusa kuko n'abandi bayobozi bakuru barimo Ali Shamkhani wari umunyamabanga w'inama y'igihugu y'umutekano, umugaba mukuru w'ingabo Abdulrahim Masavi, umugaba w'umutwe w'ingabo zidasanzwe IRGC Muhammad Pakpul n'abandi benshi bose bahitanywe n'ibyo bisasu. Ibiro by'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM byatangaje ko Operation Epic Fali yifashishije ubwato bwa rutura busanzwe bubiri burimo USS Gerald R. Ford ndetse na USS Abraham Lincoln bwari bwikoreye indege z'intambara z'ubwoko butandukanye. Indege z'intambara Amerika yakoresheje muri ibi bitero rero zirimo B2 Stealth yikorera ibisasu bya GBU 57 bipima ibiro birenga 900 bifite ubushobozi bwo gucengera mu ntera ndende y'ubujyakuzimu, Falcon F-18, F-16 ndetse na F-22, F-35 ndetse na F-10 ndege z'ubwikorezi, drone ndetse na Lucas ndetse na MK9 Leopard. Byose nibyo byakoreshejwe. Amerika yari yiteze ko Iran yihorera itegura intwaro zambaye zihanura ibisasu zirimo Patriot ndetse na THAAD. Sobanura ko rero ngo hari ibindi bikoresho yifashishije ariko idashobora kugaragaza mu ruhame. Operation Rolling Lion ya Israel rero yo yifashishije indege zigera kuri 200 gitangira rero tariki ya 28 Gashyantare. Yakoresheje izirimo F-35I Adil ndetse na F-15I Lam ndetse na F-16I Sofa. Imibare imaze kumenyekana kugeza uyu munsi irerekana ko rero abantu barenga 333 bamaze gupfira muri Iran mu gihe abarenga 747 bakomeretse. Cyakora hari impungenge ko iyi mibare ishobora kwiyongera bitewe nuko hari ibitero byibasiye ibice bituyemo abaturage benshi. Shuri ribanza ry'abakobwa riri mu karere ka Minab ryaguyemo igisasu cyica abanyeshuri barenga 165. Cyakora igisirikare cya Israel cyavuze ko kibasiye gusa ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse n'akorerwa intwaro kirimbuzi. Ku ruhande rwa Amerika CENTCOM yo yemeje ko abasirikare bayo 3 bamaze kugwa muri iyi mirwano mu gihe Israel nayo imaze gutakaza abasivile 11 bishwe n'ibisasu bya misile byorejwe na Iran mu rwego rwo kwihimura binyuze muri Operation True Promise kane. Muri Operation True Promise rero kane Iran yifashishije misile ziremereye cyane kandi zinyaruka, ndege z'intambara zirimo F4 ndetse na F5 ndetse na drone z'ubwiyahuzi ziganjemo izo mu bwoko bwa Shahed. Iran yarashe misile zirenga 400 muri Israel ndetse no mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikoreramo ingabo n'ubundi za Amerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, UAE, Bahrain, haza kandi n'ubundi na Kuwait, Qatar ndetse na Iraq. Aho hose bakomeje kuhagaba ibitero.
muri leta zunze ubumwe z'abarabu gusa woherejwe drone zirenga 540 ingabo z'iki gihugu zatangaje ko zifashishije indege z'intambara ntwaro zihanura ibisasu zirimo Patriot ndetse na Thad zahanuye izigera kuri 506 izindi zigwa ku bikorwa remezo bya gisivile birimo ikibuga cy'indege cya Dubai, hoteli ya Burj Al Arab ndetse na Fairmont Palm. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran IRGC watangaje ko umaze kwica cyangwa se gukomeretsa abasirikare ba Amerika barenga 560 bakorera mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo leta zunze ubumwe z'abarabu, Iraq ndetse na Qatar. IRGC kandi yatangaje ko yarashe misile enye kuri USS Abraham Lincoln, ariko CENTCOM yatangaje ko aya makuru yose ngo yaba ay'imfu z'abasirikare amagana y'ubu bwato byose ngo ni ibinyoma kuko ngo nta gisasu cyageze kuri ubu bwato butwara indege z'intambara. Drone ebyiri za Iran zarashe ibirindiro by'ingabo z'Ubufaransa zirwanira mu mazi biri ya Abu Dhabi muri leta zunze ubumwe z'abarabu kuwa mbere Werurwe, ariko imibare y'ibyangiritse ntiratangazwa. Ibihugu by'Uburayi birimo Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage byamaganye ibitero Iran ikomeje kugaba mu burasirazuba bwo hagati nta kuvangura, byateguje ko bigiye gukoresha rero ubwirinzi bwabyo mu kubikumira, byumvikanisha ko byinjiye mu ntambara mu buryo butaziguye. Kuri uyu wa kabiri rero Werurwe 2026 Perezida Donald J. Trump wa Amerika yatangaje ko ingabo zabo zirwanira mu mazi zarashe ubwato bw'intambara 9 bwa Iran bwika mu mazi, shimangira ko ngo bazakomeza gutera Tehran kugeza basenye ibikorwa remezo by'ingabo za nukiliyeri, misile ndetse n'inganda n'ubundi zizikora. Hanyuma kandi ingaruka z'iyi ntambara zageze no ku Rwanda kuko sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yatangaje ko yasubitse zimwe mu ngendo zayo zijya mu karere k'uburasirazuba bwo hagati kubera umutekano muke uri mu kirere. Ku rwego mpuzamahanga ifungwa ry'umuhora wa Hormuz, Strait of Hormuz, riteye impungenge kuko unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi, kandi Iran yatangaje ko nta bwato buzongera kuwunyuramo mu gihe intambara ikomeje. Kugeza ubu rero igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli n'ubundi cyamaze kuzamuka 13%, akagunguru kageze ku madolari 82 nabibabwiye haruguru, ubu gashobora no kugera ku madolari 100. Muri Liban umutwe wa Hezbollah nawo watangaje ko winjiye mu ntambara ku mugaragaro mu rwego rwo guhorera Ayatollah Khamenei, utangira kurasa rero i Tel Aviv. Islael nayo yatangiye gusubiza irasa mu majyepfo ya Beirut, abaturage benshi rero batangira guhunga mu gihe akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kasabye ko impande zose zahagarika intambara zigashaka umuti binyuze mu biganiro. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu babyanze, bavuga ko intambara igomba gukomeza yangana rigakomeza. Nuko niba rero aribwo wari uhageze, please subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, ngiye nawe tuzajye dukomeza tubane komeze tubane muri uyu muryango mugari wa YouTube yacu Ubuvumbuzi official.